Zansi ibizo lami nginguthando Mahlangu. Namhlanje singeMiddelburg eEastern community hall khona besikhuluma ngendaba eqhakatheke kakhulu kwamambala ukuthi ikhuluma ephethelene nomhlaba, ephethelene ephethelene nesiko, ephethelene namasiko. Ngikhambi kedwa ke ngikhamba nobaba baza sikhulume. Mina nginguJD Training ngingundala unodindwani ngezo nondakaneli womhluma wemkhulu wande wasendwa phangalala ngingusiyeti sikanandrakana umfazi amabela amade wami umntwana ngaphesheya kwelugwana eligwana wathi mntwana mimina thokoze khulu hlangana nabo ndabezita thokoze khulu hlangana nendoda elangeni namhlanje ibanjiwe lokho ikhulumiwe ukuthi kuthingwa-ke siphethe la ezandleni zethu siyazi ukuthi siyakuthi masuka la ngathokoza Siyavuma. Isinala sakoselo ngunyanga entshedi inyanga bengyalapha nanginjalo ngimalobolela baba mina ngiloboli ebusuku usinana sakosele ngumakhendleleni ngabomna baphambili ngipelesi ngemva inkosi ulokani usuludla samadla nami ngakazibikeke besizele lokho umntanami imehlwana. Ngiyathokoza mina ngiyindaba ezitha umalemane wakaMahlangu wakwasiludla samanje umkhalangala ngingumahlangu-ke oyingesankolonyana ngakho kubehlangenzane izibili isihlangu samakhosi i-chairperson yesihlangu samakhosi sizidembile-ke izindaba la sitoze ekhulu nama-political parties bekakhona la sesiyabona ukuthi awa nokho ngale kombundu lo kunokhanya siyathokoza zisho baba yazisho